Nder malak in yam kana san kontin ba rush me ba jaling ka jan gwas me ba na rush ke qui espele mayo kid gwang faction jandan bu ko writing akan kono ni amre ler kana me gore jan o mi jiram jidit gore jan o jindir jan wa na ko kien ka mi jiram jidit bo dir subscribe ka dir comment do dir jalat pin gwada dana che raja me chatok an ler bu kon gwas me ler mo goliang tinyo nene ngumi jen ke de nyeket gwang waka kaspele mayo ke ngumi jen ka medan ka kume mela kume spele mayo pin Dr. Yegma Chaten Durgon ngumi jen ken ke ja ke ngumi jaka ko bika gak jen danan goro no ban linga jan gwasme ken yam kan kono niam gor jano baye kwen raja me men cha gor ke english ke do badan de yana linka ja kan kono kaman bana kula lat ke kwi mishit kana me men cha kwen gwasa me Kit Gwang Force declare allegiance to SPLM IO in Akobo County. Akobo, South Sudan, January 31st, 2025, a faction of Kit Gwang Force led by Major General Twach Lulbol as officials declare their allegiance to the Sudan People Liberation Movement or armies in a position in Akoba County. The declaration marks a significant shift in the local military landscape as officers, non-commissioned officers, and rank and file soldiers joined SPLM-IO, reinforcing the movement influence in the country. Supporters and officials welcomed the move, aiding it as a step toward unity and strengthened leadership under Dr. Machar Teny. The event was met with celebration with chant of support for SPLM-IO South Sudan in Akobo County. Mgui kono magwasa me ala general me michi jena ka spele mayo chawaka jena ka spele mayo kid gwang chawaka spele mayo pin Dr. Machar Teny ken yam goro jano chana do be dane talk o binad big jen ka je ka spele mayo bi kulo ka kid gwang ke bi ka kid gwang bi kana wo chak gor jeno dong de mutode lariya na mani e gang metod ke etelien kam chito kam espele mayo ano ngai kono no karon kin dangraw wida wal badak chamal cha jawlar ne are wich ka Khartoum ke ka Sudan kane te konde lat kamala mo pindian ngai kona gwano ka jalamni ki Arab ano lat ke je karon kin dangraw wal badak me cha lat chi gurien linga gwano biga ta kamal kam ne ken an malamo me shale chagu jeno da te pinga pin spele mayo ken kirma yadit alo de ka ore malka de ko ingwene de jalat do no te ka mi karo de linga gwasmo ken kuma spele mayo ken ne ka karo de ko spele mayo te ne tin wanti trade general to rade ken kana no no dong me shalat Dr. Machar Teny bu ro de linga je ken kana chut no no mo chuga jako ken panken bi ke jen ka SPLM IO shu kan SPLM IO kid gwang faction shu kana shu to no ere namaka tigatin amani Johnson ulun ke wutet kaman ladich jen body je che nyoko jen bo me chi ka orar che nyoko jen ka kid gwang che rodo mo ke duno do dien Johnson ulun alo chale jen bo chale on pin akira mi yadit gwas me mu kon ladane ke roj mishalat Ramadan en shukur rodo kulen non kon gwas me Kiramda la Major General gwada me men jien ka kit gwang faction che oka spele mayo ka roja dana chalat no Major General Twaj Lulbol roja dana chalat ka video de mishi ajeling che la ne ne ajene kondi alban nyo jien bana oka spele mayo pin nga pin kir pin Dr. Machar Teny ko jen gwaze dana be content jene men dana nongwa jene na me jiena rewech ka juba ka kore che to karon kin dang rewal diok cha nong ne je jiena o cha to ko na kan nuore cha nuore ngwan cha yeken cha gabat ajene kun nuore ku la barar ka je ka kor chu bun to ko no shwal ka ke di shwal ka ke spele mayo ko shira ka spele ajen dagro da karewo te ka spele aji ka spele mayo kan bon rawo to kan churian dagono ci bonen kono berar ci barar ci bono kon dore ci dore je ken yam kana to ko no na me ya kam
kam kum ka karwar che to ko kam jana kan wore ajen do be dane to ne de ngwande na ka ko ken kan wore ke na ka ko ken ka jang no ajen kore dane to ka je me to ka roda ka juba ke me to roda je to roda kwingu ka odi riang machar jene baroda kwany akiri chiro do bok riang machar jene baroda chung la kwar akiri chiro do chung la kwar ko sab ke ngeje gwano michi dag riang machar te chiro de chung ga jen gwasedan me ngode te ke tungwan ti jek ti lo ka je ti lede ano da ngaje no jen che bo wi kwam ngam de wi kwam dera riang machar te nyara mudana ya kwar chu chu gije no tele option do den gero banang ni point de riang machar te kana ji kware ko chabli te ke taram yal wi kwam chu kor shu tok mi mo ngai ke je wi mon bo no kwer mu gor je no ba te wi kwam go gwan ber la ngu lele la na la ka nega taram bil wo to ka wi no tongwan mi se ngaje no jin kwer ka shi goro bi jen bu kor bi tok angwa da mo taram bila lano te ka ko ngir mu lat ke te ka kwer mu kwa inga buna focus ka kor dana chora to ka je ne dana shikir she chu lar no en me cha kula da kir she goro no bene dia le konte la nuore te te pin dakre ma chaten keten kono shunga dakre ma chat ko dakre ma shar nuor che goro kene to kan dial be ka yignak ko taram bila rwal ajene ku ira nen me na kan nuore ngwan ka jere wi ki juba many we diale ko kien re wich ka South Sudan chu kor chu tuok me dak South Sudan chu mena wale atai dana chan wer cha na ka je me chi do cho ko tuok cho ko bete ka tichiru din bala chi do che ben wo ka siasa cha ta ye dan na kan wer ka je me ku na la jen jere ka juba che le bete ka ta do din che bu to ko chinaru din bu moy ka bon che te ko jin tika spele mayo tika spele maji tika soma tika bondan ko kien chim ngayen mo tika malat ka kinya latman peace initiative lat ke mi mo bondang wan mi gwe no shikit gwang faction chicken de tere bun ga namo tene spele mayo tin kana jen kuma kan de kon lat kamale ye to ko kikarian ling chune ti shu gwe no okay ne bene jen ka pin pin care kan dakre mo char binera mo ka bon ko shu te ka bon wan ko kien kan gari kan bon to kan coalition United People Alliance chikeren mo ka bon mo ala dini ken dial kan lat gwaskel and then meji kan shu shap kan gino bugorin mo ka kwarke kan kwere kan shu kwan ala pagana mo chikan yo kwan ko bikan shu dol ka nga ke kuma ana mo chinguto che to ko chibonati chikan ne ite mo nongno bika chonkel bikan shu kor mo chu ter ka nga ke kuma sa Sudan ajan dan le roda men chugo to gene gwada mene an bona chi do rar ala kid gwang faction ke spele ma kid gwang chikan tere mal kanam kware kujme don ka paro yid bat bon dan wana ko totone kan den konente ka tentere tuman piso ni shete be ken obu mal ben kan bona ti bona terare mo we do ta chetere mal kanam mo ba kurde den be nyok mo no jare wi ka so Sudan kwana ben ka do ban tok me jen kid gwang ga je kid gwang je ne kene chi dakre ma chaten chetaye dane cha nang nuare che jabai kan ne te konete ka spelem io kan dial kan nuare antama aspele ma chete karwa te jang tan nuar te atan te jor ya te gaten man to gene si pon den kid gwang faction ne ko ne chi kula jen me jen ga ka kan dial kan to jen kan ko kene si dakre ma chaten che do be dane na kan nuare che jabai ki che je ku kan odi chi pon den ten kon te kwala nak kan do be dane na kan ken kan ngach ano kun 2018 peace agreement walat ka ngade ka Khartoum ke Sudan lat ka je ko ba ku ngi na ba jalat bu wuj be nyoko kwan ka kwara nokan bunwar bu ka kwara nokan bu kana kwan bu jang bu kwara nokan bu kana kwan rama ma cha lenyo ka ne ringwan ba chu kwara gen tai dana cha agreement cha ta ngi na mo kana wegwa te tegne de cha banjor je ne ku mal ko la daga je ko shi point den point ne kon te ko lo ka kit gwang ko je ne gas pala mayo kana ku je no malat ke ring ma cha ra chi chong chu kan chu jen kana tun wan ko kende dong kan mention gwada me te dong bi link gwadan be kan ni kon la kalat men ji to gene men cha la da general me e jene ne te la duo me de ko le te jor ke je ka ta mene dial china ore mal kan weno ko che to kan ta me che dor cha ta e dan na kan wer cha apel weno bram mo gwada dan weten jel mla yana ne ram kel bo pin serb ke yadi ram kel bo pin asfele mayo ram kel bo pin soma ram kel bo ko pin bon to ko ken ko guru gwan bo long tin ko run mo waje banjor che korara gwada mo jen do badan en te ka jor ke je ki te karar ke je tela mal monong kana kam ne ken na me jen cha kula da wuda men wo general no kon dial bo kon kes pele mayo ko kuje mo bana yiklo ni kes pele mayo ko jen gwade dan bu kontin ke jen bona dini jen men non korar gwade dan na kanaten
agenda ku ne ta loy na jok wona ka bonta to en ramu do joko chebro de bu moy ka gwan wetin tam re wi ka so Sudan ka jen siyasa male ro de me ramo be shu gagrar ko do bran shalat ka jen gagdarar ba kora den be nyok mno ngaje en mi chaji include ka peace process ki re mal mnan latke ne me janda na go de nyok kel ane ban je gum den be temat bye bye